humura ari je wari wewe ntari maje myaka kimwe apana ivyo oye nzobikora mu bintu ukoresha ubwenge mu bintu byitwa mucezo wandaye nta numwe azo menya na kimwe cyabaye n'uyu umwe uyu humura rero ndabukore umukino muto cyane nshobora gukina mu kanya gato gikorere ariko nukuri mama afise ubwako utazoshobora indwi erega yaheze naho yobarejo tureka indwi ejo urashobora kubi ndakubwira ati naho yobarejo tureka indwi ndakubwira ati naho yobarejo aho indwi n'imisi myinshi Jenzi kwa rejo indwi ngirahe hajya abitsa amabanga yaramira ndaritsa amabanga baruko nkeneye kumenya urakoze mwana ugize neza cyane gusa ikintu ndagucire ntucire amata hasi umuntu sinshobora ikintu ndagusabye hano ibanga umunwa ushona kabisa nkumva ntujya mukozi wo mu nkumva uhame kimwe ngo nkujya no kugira ibintu nk'ibyo oya mama na we ninyize sawa ego je haraho simbiye ndaje ego mbona mumeze neza mwese je ndaryohewe meze neza na jewe meze neza kabisa icyo nagomba kubabwira uno munsi mwese murazi urubanza twimirije rwo muri no minsi murabizi dusigaje iminsi mike cyane ibaho iraheze nagomba rero turabire hamwe nyine ibintu biko biragenda mbegene invitation zose warazitanze hariho 10 sigaje gusa ariko sinaba mu kuzimarira byose zishobora zirabe cyane sinyarutse zibahe dukeneye abantu kwintu birahari naciye mfatirwa nageze impuzu zamunira nja ko impuzu yuzi wanje ziwawe cyando bone bigeze ku mutayerero impuzu zose ziri tayari zigeze gutora ngo batayero urabizeye jo wanda mweze niko akunda badupfini baduhesa ngo yejere gapfa urashaka kugenda gasanga ni squatter ndakubwiye umufundi wa mbere ni kimyozi wenyine abandi bose n'abapumbafu ego mbega bimwe byo gutegura urubanza urabihejeje byose abateka abagiriki ngo bayiteguye abateka barahari byose birahari byose ubumeze neza no kuri gahunda imeze neza ko nibyo ari bisigaye bazobishikana ejo na kimwe ruguru ibitoki magi ikirundi urumva byose ariko ndakubituma ibyo kunywa nabyo byose bitaye ariko ibyo kunywa avance nzobyigirira basi mamudogo byose usanga yarabihejeje we n'umwizere gusa siko ari mama iby'amasare reception byose ndakwemera abandi bashasha ingorane genda zikubwisa yarabyirutse byose nese ndamubona ngenda genda nta kiragama ngana cicara ndamazugiye henge muri bintu byawe ni ntagash we nugira ingorane ntabwo ushira umutima mu kirere iki nibiki mama byose ndakubwiye ko byose biteguye bitarigira bihera wowe ku kazi wasabye konje ibintu by'imanza nk'ibi wasabye konje n'ahandi badusanga bakwirukanye kutazosubira ku kazi vuba baca simbira mu apremidi renze kubaza numva urarabura busa bikonje ubu ibintu byo kuguma utembera sibyo kuko ubuye bamwe kuyerera kuri ebana
niyo mpamvu nashatse niruke mu by'impuzu bive mu nzira ibisigaye byose nzobyikurikiranira sinzokumva akubwira ngo yagiye guhera ngo yakarondera ya shaka yicaye mu nzu atagate nawe hasanzwe atagase yongereze mama nawe azi guhatarisha inkuru wapi ashaka ko uzogera usa neza asa neza kandi mu myaka imwe cyangwa ibiri nkeneye ko na kariya urabona ko namwe katambiye ikayibona ingene mukuru wako bagitetse ariko ingorane tuzogera tuzoguma turi babiri gusa jewe nawe batwerereye turaba jewe nawe mubana he nawe azorondera igwiwe mama sivyo nibyo mwana azaraza simba akuraza na kangahe basa kuraza ngora mara mu weekend atahano yagiye iki itwigwana ariko na mama pana gutuzura rwanga ibikini bikuri mu kazi kenshi zura dusimbuza kwanja mutse napanuza amanyira ndabizi amahoro bigubutse ariko je sinzo ndaza je kura ari ya umukobwa wawe nyene aho ibukwe utaje rero nzokurirwa mu mbogo mukwe nzokurirwa nga nzogutelefona nzogutelefona erega mu mico y'ikirundi sinzira dore cyo nakoze zitanu mbone babandi zitanu kuri kwimba nukuri nugira ubwoba abantu bongeye basi ubu ndongeje ibiro nka 5 nukwama njayo menye umukobwa wanje ko yaramutse ntaje nka gutelefona nziza cyane neza cyane zirungu yo ngaha ngiye nzoga nsoba numvira kugira ndahamenyere hasi sigara nyungu jewe ko tuzoba twirirwa nayo ego tuzoba turi kumwe gusa papa nzogukumbura kwe yani ubu ndarya niyumvira ko ugenda umunyajewe ukantelefona jewe umutima ukura yasimbagurika sinzi n'ivyo ari byo ashogukumbura no kuri kwema iyi minsi sigaye ari gihe nyene byo ko sinzira nkabura n'itiro mwijoro nyumvira ubu koko jenge kuva mande ya papa na mama ubu nabamenyereye ko hariya ubu wabona kuri humura ariko reka ntugiye kure ariko nziga mpuzu zawe zinsigira cyane cyane nkajya kabaze uzokasigira nawe bakajya nyene kebe wanje nkunda mwese muteye namwe murani nzoha ntasho kajya nikado nikado ntasho ishongurana nawe umwe nawe ntacyo kwina umukuru wawe na mama nuko nyene tutangana bunini ashama kado yanje yose no yagusigiye yose no ariko ntaconza mukwira niyo mukwira uzabutwara izanjye udakubonye nizo mukwira uzadusubirishamo ariko ku munsi wuno kwa mwana aguteguye amakado shaka ndiyo surprise asha ihorero munsi ariko ntatangira gutuma ko Imana ihindura amasaha iyo urazi umuntu asaba ngo iminsi yiruke ni jewe kuri no munsi uri hejuru ndaryohewe bimwe bitagira uko bivugwa ndabashimiye kandi mwa miryango wanje uje bize nga reka yo ndabadabereka urahora unyenyeri kamira urahora unyenyeri wari wambaye uraho kimararungu yego wiriwe wari wambaye uraho kimararungu yego wiriwe yuzuri Maisara hamamagaye nibiki Nira je naenda guhamagaye nagira felicitation nakoze yego ibintu byiza numvugira ubwire cyo hamamagaye baye biryoheye ijisho n'umutima yego nakoze cyane ngabo rero ikindi kintu nakubarira ibyo ugira ubwire mu muryango yego birabereye mugabo ntibiryoheye bose kubera icyo mbwiye gutyo bwa Maisara hariye ajewe ndabye aho amaso yanjye ageza ndabona yuko ibintu bitoroshe tewe kurantera ubwoba kwanze sindi ko ndagutahura ikiri ngaha rero wewe ni gusenga bikomeye gusenga nyine bisaba ko abantu twama twasenga bisaba imana yawe ibikoroherezemo ntuje ngaho ngo ujyamo umukondora zose
ibintu birakomeye ntibiki bikomeye guriko urampamura sinzi ko ndakubwira naho ndi umukozi wanyu ivyo nusubira kubivuga vyo kuba ivyo nyene ivyo mbona aho amaso yanje ageza wewe uraba amaso usenga imana yawe uryame wikangura nturyame mu kondoreza yagusenga ni vyiza ariko umbwiye nkukosha numva menga hariho ikintu sivyo gitumye bimbwira urabona twebwe tubona kure tubona byinshi kandi twumva byinshi mugabo ni byiza yuko nakubwira icyo kintu yuko tuwoba amaso ukabishyira amaboko y'Imana gusenga nama nasenze kandi no gusenga ni vyiza mugabo uboneka ko menga hari ikintu wewe wowe utari kurambwira kiba gituma sinjya mu kondora dosi uvuga sinjyame ngo ngone mbe maso biboneka ko hari ikintu ndabesha none biboneka ko hari ikintu nta na kimwe n'ukuri hari intambara yoba ihari hari umuntu yoba ngira wabonye yanyegeje pistolet yo kundasa ni ikimbwire gaje utambwiye ngaho nguma niyumviye kandi nguma ndakubaza utambwiye nawe wumva noreka kubaza yewe gusa yariyo mpanuro ngira ndaguhe muhabere magabo umenye icyo ugira ujemwo ntuje ngaho ngo wanje ngo abantu bose bararyoheye baratwenze oya hariho babaseka mbabaye bera kumenyo harabo wowe uzi none oya ntacu ndata muntu nkunda kubibwira ivyo bintu hariho wobuzi ngira tuba bimuja nziza cyose yanje ndakubarira si ngombwa ngo ntomore ngo ndudurireko hajya bavuga ati akana k'ubwenge kumvira mu nduru rero nibaza nawe yuko ubwenge bufise kandi ndakwizeye yuko muri byose ubwenge Imana yarabuguhaye rero ibyo ndakubwiye bifate nka nkama ndabikubwiye je Mayisara urazi ko ndengana ndumukozi ngaha muri iyi nzu mugabo naho ndumukozi bimwe ndabibona kandi bikankora ku mutima yego ni kwase kumbira gashaho nta kundi reka nyene ndabiragize Imana nsenge hamaje naho nta kindi nta kimwe ntinya kuko agati gateretswe n'Imana nta muyaga ugahenura ni gahenurwa n'umuyaga kuri ivyo rero twese umuntu kuramuka no kwirirwa byose umuntu abikesha Imana urakoze vrema kumpanura umpaye no kuba unyipfurije neza Imana ikugire neza ikongerereze mu banza kwawe rugende neza ugenda amahoro hezagirwe uronka umuryango nawe uzoronka na kimwe Imana ibishatse nzomuronka ko urabona ibyiki gihe ni hatari wa mukobwa umwe mwarahezagiwe niyo mwico ngo nta Imana izobikora byose nta kinanira Imana yego Imana ni nkuru ndisharishira telefone shafuru kumurushe gato kandi abiyasharishije ko ngira simbire no muri ville nyene kwa Bufuza sawa we nugende ndayirondera sinzi naho nayisitse umwana w'umukobwa yumva baza hamwe ibintu bye bitogenda neza intore nk'iyo umwana w'umutima mwiza Imana ibihezagire ko je ndamukundira umwana sinzi bico mushikira kanje kurondera sharisheri yego nukuri turanezerewe tuberewe neza reka ntangurane nukuri yarije byinshi no bisomewe neza kandi ntaryoheye nze tukuzimanike kwanza banza murindire bababwira icanzanye mvugire umutima muramba ndanye n'umwiza ndabona akamara amavuta kandi burya icyo baza kubona iyo ubwengeye basha aba ari ikintu kizima gikunze rero icyo kintu baza kubona ikintu kizima kabisa iyi nkuru nayo ndabazaniye rero mwebwe nk'inshuti nk'umuryango iki umumira wanje mu minsi 3 cyangwa 4 bazuza kumukwa Imana ishimwe nukuri gusa akimariza kanyishe mutamba guti kanyishe yaraje kumunyereka umusore mwiza mwana w'isomero yitonda ubona ko n'umuntu akunda gutwenga twenga yarabonye ko akunda no gusenga uretse ukuntu agumabwira mu nyirango wowe nusenga mugana mubwiye ntuzoza uramwibutsa gusenga azomwigisha
ubana na suneba ugasuneba nkawe ashanye abana n'ujya mu mwanyeka agenda imana nuko urukundo munira wawe mbona waryohewe wapfuye mu mutima uraziga muta imana ikura ku cyambu kandi ikura kure ko nujya mwana agira ave mu rugo iwawe asohoka agende iwawe byari bikenewe kandi imana nacikorera kandi akaba agiye mu rugo rukomeye umeze neza ubwo agiyemo ntaca azoba asabwa avuye mu rugo rwiza ariko n'ubwo agiyemo rwiza n'urundi kujya mutama ndamwiza kujya mutama kabisa ariko imana ishima imana ikora byiza reba shanzo yifukamira ndayishima urumva rero twitegure mama twitegure sireso umwuzukuru wanjye kandi yitwa Karoli mu kibanza cyane nawe yiwe reba kujya nasore nyina yuko n'ujya nzo musoro reka rero je nguma nje nshene kwa busigaye ujya kuyimubwira yamubwira uwo ni mu misi yo kandi ushaka muri famille yacu tuze bangahe mzee kutatubwira muraza benshi tuzoza uko muraza ko mu byo uzofise umwanya kuko amahera turasekana nacu amahera ariho kunywa kurya kila kitu kugenda yitsitaza byakweri nicyo kuzimanya uragiye ari imbere yuzuye uretse imitwe y'inzu naguherekeze muramu wawe nawe jewe urabona ko amaguru yase ndashaje ego yewe imana igira ibintu bikomeye nyiragira rungu ati muhandi yagwa rugori n'urwo muyamwanga